U našem svijetu danas istina je potpuno suprotna laži. Kada govorite o islamu, čujete riječ teroristi. Je li to istina? Da li je musliman zaista terorista? Da li je žena s hidžabom zaista počinjena žena, kako se danas govori na zapadu? Koje su prave vrijednosti islama? Zašto postoji toliki strah i bojazan prema ovoj religiji, kada njeno samo značenje znači mir? Ova serija, sastavljena od 4 epizode, obrađivat će sljedeće teme. Epizoda 1. Istina o islamu. Epizoda 2. Ko je zaista bio poslanik Muhammed? Epizoda 3. Prava sloboda. Epizoda 4. Razotkrivene laži. Neznanje je predugo trajalo. Davati siromašnima, nikoga ne osuđivati, biti najbolji prema drugima, biti cijenjen među ljudima, činiti ono što Bog očekuje od nas. Zar to nije ono što biste željeli biti? Pa to se zove biti musliman. Podignimo veo laži. Sumnje će biti otklonjene.